Educación Derecho, mitaq warmakunapa hali wiñaynin ama sarunchasqa kananpaqmi, Tribunal Constitucional kamarachin Educación Ministerio wasita, primer grado manta, tercer grado kama warmapa certificadunta reconocenankupaq. Warmatam, matriculayta mana munarqakuchu, pichqa watallanwan primer gradopi chaskirqusqankurayku. Norma kamachisqanman hinaqa, kimsa chunka hukniyuq punchaw marzo killakama, suqta watankuman aypaqkunallam, matriculachikunkumanja. Yanapakuy mañaq warmaqa, iskay chunka punchawniyuq abril killapim, suqta watanman chayllaraq ayparqurqa. Iskay waranqa chunka pusaqniyuq watapa suqta pachak chunka suqtayuq yupaychasqa sentenciawanmi uyarqurqaku Miluska Karina Odar Bejarano mañakusqanta. Mata o warmanpa sutimpi. Iskay waranqa chunka suqtayuq watapi educación básica kamachiykuna nisqanman hinaqa, siyahiye aplicatibuwan matriculapim warmata mana chaskirqakuchu. Chay aplicatibullawanmi Minedu wasi oficial documentukunata paqarichimun. Yachay wasipi vacantita jururqaku suqta watanman manaraq aypachkaptin. Ichaqa yachachiyninkunata primer grado manta tercer grado kama mana registrachinkuchu. Cuarto grado manta quinto kamalla. Kunanñataq primero secundaria piña kachkan. Tribunal Constitucional yuyaymanasqanman hinaqa, Ministeriopi resolución kunapa kamachisqantam mana uyarqurqakuchu. Sulka warmata matriculaspanku. Ichaqa nisyu huchachachiñam yachayninkunata mana reconoceyqa. Chaynata huchachachiptinkuqa warmapaq educación derechuntam usuchichkankuman. Yachayninta takyachispanku.